change mara ntho ile re nka e bolla go bona ke ba respecta ke understandile ka mkhoba e bia ka ona mara ke ba chavi no fear ai a ke ba chavi ke bana baka ke sa busheletša gape ke bana baka ke bompepu ba tla ka gare ka biliti nne re bolela so mapantiti ka moka ba ile re ba apere ba bolela ka nna ba tseba re go dira gae nomoro e tondile o tse re gana jwale re ka tala nomoro lenyenye ya fitla diden maxhoseni mo e tswa gona nomoro gape nomoro ke dio tša maxhosa a ke ne taba le bona se longa se nna ke tšhofa le morangaphanda ene le yena morangaphanda e file gore maybe a ka ba negative to nna a nyaka go ncontrola gore ke be ka fasa gago e ka se kgonega ke be ka fasa ga monno moo Ano ba kasi mga mo ang maineja at tutukin at sabi kayo alaga na alam mo rin Ladies and gentlemen, this is your boy GT. Welcome to Maruleng Podcast live from Maruleng Industrial Chesanyama. Regamo manager today, your friends. And then now we're confuse a podcast, Maruleng Podcast, Maruleng Industrial Chesanyama. No show it's one of it. Anyway, Maruleng Industrial Chesanyama. Keep like a little barricade. Maruleng Industrial Chesanyama as Maruleng Podcast. That's the true. So, I just want you guys to understand about Maruleng Podcast. Look at media, and then you can be able to separate Maruleng Podcast and Maruleng just the Maruleng municipality. And it's hard. So, by the way, today, Reza Minora because the complain Reza Minora since when and stuff. But before we get to Reza Minora, we co-host the account. Can you introduce Magazine? Couple of which what so when we go on go jola le sarosa go no botse ba okay mara le sara le sa jola polo ke magati mara kape aba go na le batho ba go lebeletse ba ile gore ba go rateng ba tlo go fa di-10 rand tse o di nyaga so ba nyaka go tseba gore wena le sara le sa jola a ji shiro mara salo a gamorogo ba a sanga o iga so no o bona morogo la bua o ba padile mara salo o tshwara mo a tshwara a o tshwara sara sanga o bontsha mo a di ya silo nna ne a di ya silo ka ru miste ko ena a di ya a ti ya silo a so ena a o lo miste ko ma a chivin a ti silo okay awa la mo fa magati mo ra di ba re tse go sara o di jaga ja magati mo because na ke na maybe mo wa ha morogo a ge ya pokanya straight straight o le afokati ya straight go ja mmereko ya khalesa wa khereza ya khalesa anta ko wena wa phusha wena ya zula wa zula ya bona magati mo zula wa khereza you must know that arena di trust fund ra mo go zumela bastra yeah so o spanela o spray
Uspanela mo kay ko. Gospa ang pachala ang tipo ko ang papakantiran nila. Ba ko 500 rand was pa. Tipo 100 rand. O ba ko tipa ka 100 rand. Tipo pa yan ako. Oh, bona. At least to be siya mo. Kaya ko no ba dala siwo niya na mo. Pa isa. No paisa. Okay. Yeah. Razo, la to dira. Ragere. Okay, back to Reza Minora. Mr. Madubela dintwa. As a king of warriors, mfana. Okay. Reza Minora Sigama Reza, Mr. Madumela Dintoma, accepted fighter, no apology, no fear. Yeah. King Troana Thogo Yakoro, Munobo Thokwas Chabang, King of Chigamachiga, Lenda winner. Shesa. Oye majinga. Ano? Dito yan ako. Utloetloela some. Okay. Bon, are chome street, are tele tabing straight like. Again, I can very chica. Because what I already about it. Well, I'm not even raising on episode already. I think this is the 3rd episode. I remember ufela kwa tabela ape like hey yala tabela yawo le manize le shebe batho ba appreciate ka mogola wa tselo tsheng ka gona and ibone le the likes of Zimbabwe Lobedu a commenta kwa le yena they like o bontshitse gore a happy ka mogola wa address tse go manizo ka gona and like gona le di public figure tse di baya man tse le gore di commentile kwa go di mo tabela le mo bolela just to give you guys context ne Reza Minora o boletse ka shebe le General Manizo ene o boletse ka mogwele gore a happy ka mogwele gore ba move ka go first time. So marake like I'm gonna play the video so that you guys understand what like I so bu Manizo bona ke number man Manizo go 26 ka kwa ga trongo ka mon class le 26 o sure ka meta e lo gore itse ba ka malema le 26 la go wa ya sa dia finger asare yena dula fast ke mpya ka kwa trongo ke re fona o tshella dilo ene batho ba mo tshella go dilo ka ba ka va go ba mpya jang o jaile re ba ka re sa ya go mpesuka ra dula o jaile ene re go botse 21 e ka ba ke le 26 o kotlile wa ya shoota video le ka trongo if o kotlile mo ke if le rona le bana ba reng ba le 26 o santse le phele le kotla ke le 28 ke mkhitikasi ene na entalele nomoro iso ke amorata le na Manizo mara nomoro le pusha kwa entalele Estonia tina yi raise like any response from that because can I not want to comment okay respond ya gane batho ba o tsana le bozimba ka mogola comment ile ka ona majita ba fitse gore ba kra challenge because of o go polo re bet company ke company hole ke brand ile gore a ya tlwelega go no tlalelwa I understand so nna ga ra ke buy scam ba understand le gore dama no bolla di point mara o soka a stlhampalaza phezu ku community okay wa bona that is why ba khonne go comment ka mogo ba comment ile ka ona zimba o felle ja bolla le nna madala side a re mfe tura e kwa ke manqiniso ke vari vaya nomoro le amajita ka mkhone ka ona mara manje usuku tlhampalaza untoto u general njengoba sasesikela kelezela ku chapter 7 over wa discipline and respect wayibona so ba fiji d10 or ke ba fa challenge mara ntwe lo re nka e bolla go bona ke ba respecta ke understandile ka mogo ba e bya ka ona mara ke ba chavi no fear ai a ke ba chavi ke bana baka ke sa boshele ja gape ke bana baka ke bompepu batla ka wa zwa wa ke bompepu ke mo ga ya tshusana re mo tshesanya ma ke mo ga maineje ba ga e bona ba danyana so di clever guy yeah di clever ka monte di jari cherry salute tu sane tu da wa o tseba danyana gula ya kai wile we yo ji ko wa de wa wa di tseba o wile we danyana wa motho ba ile ba motho ba tsamara ban manager the guy so endla ka majita ba feature trend ka taba go wena
like o kgona go ema against them because ke bone le damane wa moratho wa Manizi wa small T sure le damane ba re ke Boss D ya wa tswa the ox sure ebile Boss D ka re o dirile video ya ya bontsha gore ga botse a thabeleta ba gore wena o boletse ka mogola ka bad company good re go botse before ladies and gentlemen ebe ke sa le botsa ke re mo ke ga manager mo ene Maruleng Industry re tsaya le Maruleng podcast di a fapana Maruleng Industry re tsaya mongwe yona shu ke Mr Manager say na ke bereka le Big Mose le ke le di guest jaka di Maruleng podcast re go ba ka letse ke ya ka ibile ke a lela ibile ke a bona ka mogale mara Maruleng Industry re tsaya mongwe yona shu ke shorela mona let's go confuse dilo tota le re le mpona le tshisa nyama se nna tshisa nyama re gona le ne mpa sara o rena o gana me monthong ya le botse ditaba re go gana o rena moroga za ga e ga sana o dila ditsi ke fane re sara ke mmotse tjathe a wa tswa bo uta go na o tswa kae go lo nga bo uta go o khotsa bo uta so Razor no sa tlhalosha go ka mogelo gore ne ba isa bale ba go tshoga ka gona go ka mogelo gore o bontshitse o ka re wena a ba tshabe because ba bona o bolela nete ba tshabi ba majita sure so o tsarna khotsofatsa ke ni kwa godimo ga conversation ya ka la majita ka mogo ba bile go le complain go khotsofatsa gore general ya bona moranga phanda ke yena go ba bia fase re no dama no shova manteniso ene dama le lengwe la majaji ka gona gore go be le tsogolaka so mizuzu tlogelane dama nna ke shova le general straight ya bona o pusha le ena live ke pusha le ena live ya mpontse dilo re bona braga o boletse manteniso mara nna ke soka ke wara go itla point niso le nna ke mo federation capacity jaka re kwane re be shapo so bale gore ba be le matla gore ba tle ba nyaka go loshana ba to ba ba ja kae go general ene general ntho ka se dumele because ka gare ga bility no re bolela so mapantiti ka mo ka ba ile gore ba apere ba bolela ka nna ba tseba re go dira gae nomoro e tondile o tsore kana yo le ka tala nomoro le nyenye ya fitla diden matkoseni mo itso gona nomoro ape nomoro ke di tsa matkosa ke culture itso kwa mobeni ke culture matkosa ke culture matkosa ke bone le di complaint di ngwe gape ja gore nomoro a se ya mapedi wa wena wa o bolela seZulu wa sa bolele nomoro ka speed a e gona ga lo ka e bolela ka speed that is why ke culture ya matkosa what are you saying gore mapedi a se di ka ele ma gone le pedi la cleve lo le ka phakamisha nomoro go tlo ba manizo ai ya go tlo ba manizo a se di pare mara ka mo site tša dinomoro a ba fit go tlo ba manizo that is so kra lo re nthola wa ikelezela wa understand ene gore o ikelezela o swantse re mashinazo gore o mashinazo o swantse re pote motho public life go be ntho ile gore I found myself guilty le go fitla court wena o tseba re o kelezela ine nomoro ile a go ye vovo gore go boya o boe tsore discipline and respect o tlo gona go motivate bana ba sekolo because wena already mo tswa gona o gain experience di o tšela ba di tseba that is why o gilwa kwa Manizo mo la podcast a bolla re Vian Skela nna zumba zumpeni ke tswa gona ke a di tseba ka kwa go bima wa understand so le ena no ma bua ka senya go bona ngwana sekolo a dira di o tšelo gore di tswa tsileng va ya gore o se respect and discipline from guy Holland pa ka gare ga bility Holland ke ka gare ga trongo go shetse utšia nomoro ya 7 ya respect and discipline re bitša re go Holland dide damana ka gona go tshwara phone maphodisa re ke sore GTech wa seleka ka ge le gore o tlo ba o tsebega mo mphakathini re wa seleka ke ntwe le gore wana le wa ikelezela o sekolone da and o save da o feta batho ba ile gore ba ka montle is it yes aba munyo bena ngata a ke general ela ke na ba nyoba le 26 a le tsene mapaeng le monno ya ye wa ka idea obvious o normal ke mo obvious so wena makatsi mo wena wa nyoba wena o maka awadi ya se na go le wile tanyana wa awadi ya se bujie boni bo ya awadi ya se la ka gore tsela ka ebele tsenele o bone a tšiba krena Morris wa tse na ya wena maragwana mara wa o bo tshwara a ya ka basadi na ya a o nyaka basadi le go ngwe wena wa kgeresa le go ba banya ka nyana nyana
Bo nta go botse. Mmana se se la go la go. O re wa go nyaka o ka re wena. Go Marki. 10 rand. A go no a tsere 10 rand mo wa ba tsa ke. A wa ra wa re tsa mo go le. Go se nje go pele go tsere cash ka ona. A se organize go fa. Eh. Go tsere boys. Hey. O ka se mo keep ntele tshela wa gare ya sa daba so. Yeah, the 10 rand ya. So Razor, oh okay. So Majitale o ba lebeletse wena. O bona ile like Majitale a respondile cause Majitale a respondile go bontshitse gore bona ba pick up a pet company mara wena o pusha le moroka phanda ka go. Yeah. So you want gore gana yana so ba le ba respondile ngentle ke bana. So cause are you saying or like ka bona ba le ba respondileng like a o neta ba le bona a ke neta ba le bona se nngwe se nna ke tshofala moranga phanda ene le yena moranga phanda if le maybe a ka ba negative to nna a nya ka go controller ke be ka fasa gago e ka se kgonega ke be ka fasa ga monno mo so wena wa like a gona a ke be ka fasa ga monno mo o tikeme wena nna ke tikeme le ga ke tshwere ka tsena tronkone di past jaaka a zanga ka una ka monno mo so lena kwa le ba tshwere ka trama tarisi ka kwane wena o tikeme le nna ke tikeme go ya di challenge se kopana le tsona kwa le bua mara o ka seng own 3 days. Oh, so o bile le Majitale gore at least a go shikinchanyana 2 minutes. Yeah, ene ke sa tšo fitla ke tsebe di corner ke tsebe di lona go ngo swantse re o call down wa bona ke fase ke lebelle situation re tsamaya jwana go jwana ka mara after 3 days ke tlo direla movie. Ne? Yeah, because ka kwa sa re no ke ka le botolo. Go le tshela manager ibana. Ke mang? Tshela manager khali a tshwa. Ikolele ke a o tshela manager khali. Ke be ang yona. Oh, ya tsana. Ya tsana bona. Ila pro da guri mo ila la da. Ai la bo. Ni la. Tsana ka re sa ra o re wena o to go isha maintenance wa mma. Awa adi yella. Awa akzanga. Awa adi ya ho. Awa hoga. Awa gamrola. Okay. Ya go go. Ke sa yo. Ke se ke ya tla ka kuwe. Ya se ya child re tlo go fa Oh, tampa. 100 randa. Iyo. Ingi dai. Child wena child enche we nya ka go bukai. Abuchi wala mpilo ga wena. Ema pele nya go tsuba wena. Wala mpilo ga sele. Ke nya go tsuba wena gore child enche go. Gua spela dia duit nga wa gua O go di Go re go fa 100 rand. so child enche le gore o ila e tshwara wena go bukai. So ama jadi ajana dia ga ile jadi. Dia 100 randa. Ala ja. Wala mpa na gua spela dia. O wa o ila go fa. Ajo awana abasido bang. Apeti no anyi ko sabela mtiba ndo spela ajo me ako. O ka musa do ka mang. Au wacha me anyi peti. Monna peti no wa mtiba lo chabela. O. Muchi she me ako do chabela. Dave ni mo lo ade. Oh, jadi so upset anyi sima bo. Upje wena kwa sara wanyana. Adisi na siri yen na bo. Ko ka sinyale. Anna mo ko lapella jiwani. Amabida video mwana nyana. Baro ngano wena o tletse sa. Awadi ya shiro ni. Bata wa go pela go challenge kwa matatana ba mangkhwele. Wa ja ntšhabeno ka mo ja. Ampak sa tsaya kwa ba. Ba go ba kisha challenge. Wa go be jana ntšhabeno tsho ka mo meno. Ba ro tsore msadi wa lekgo. Au wa se le go a tshwa. Ba ro tsore msadi wa lekgo ka lerago. Awa mo tshwara ndi ntoma ntia meno a tomadi ka mano a mo tshwara nna. Awa mo tshwara msadi. Ntoma o teile ke matatane. Mangkhwele go ba mangkhwele. Wa hlaka O dire ke mo go sokola. So
O tele ka face. Ntse wa psha. Mena. So mara wena za ngaulo le. Awa mutwarisha. Awu go bi 4000. 4,000. Go tshele go tanyana. Unchiche 4,000. Yanchi man. 4. Buma go banchiche 4,000. Ya go dia. A peidi. E ba tsere mangwana. Na. Awa ba yo jana ke nna ke. Aziba yo president women da pe. What ba yo eje? President women de. Odiang. Aziba yo eje, ntshwara mapusha ntshwara so. Wa mapurisa go buma mapurisa gona o tshwara o te ba yo so ma ga tsema mara. Why ba tshwara wena? Awa a tsere ile kai. Ile khaba ya thoma mo. So ba tshwara wena o te ba yo ja. Ngisha thoma mo. Go se pete sela ka ba sela. Kisa special sound. Sa twa o tshega botse. Sa se. So ba ra rona o tshega botse. An tshega na sha pa da. Wena o tshega. Wena o tsiba juang wena. Wena o tshega. O gafa bona. Ayi mo ba na yo go shi. Okay, Razor Minora. My accepted fighter. So wa mauna phela o tshwere molamo. Ya, mo tshela bela go tia mo. Ya. Oh, molamo go o tia. Awa ba o tshela la mo tia mo go. Ya la tia mo go bona ke ma dia expect pandis. Maga khwa. A nda wa di shiro ga la be tsi wena ke mo ba teng. Mo kana ke tronko no. Ai dongo mo tsa motho le Nna ke tronko. Ai do mo tsa motho le O nya ga mutiki na ke ba botsorotile go wena. Wa mo go. O di bona? Ai ba tshaba tei wena. A ke re na ke mutia ka mo ka re go wena. Awa ga wena ke ga shaida ga tshela wa lona ga. Awa na ke mutia ka re go wena. Tele jao. Ore. Nna ke mutia mapodisa mba etla ke re go wena. A ke ra go ne taba le mo go mmala. Ela, to mo tsira da plaga tsira ji mo. Eman. O tla ba jao. Tele jaga. Jalo re ke ni. Mo ke mutile ke na le wena ka re go wena o tlodimetša ka ra go ne taba le ma. Ala ka tuye so. O no nya go flashing. Ala ka tuye so go re sela. Ore agre wena ore ke mutia go ne taba le maka go. Ala ka tuye so go se mutia go le tsa ka mo ka. A fetša mo ba re ba Ka re go wena. Awa bitja heshe. Mara ka re go wena. Awa busha abu lo ka kwa tsa pe. Maka tsemo a ba go dia so ka tanyana ba re ka tanyana ba go ga morogona. Tanyana e bone boma. E bone batho ke kwa tanyana. Awa ya bo tsikua. E bo ja bo. Na shampati ya wa bolotho ya bo ten. People emoji. Ma diba mpile ba yama yana na wala pi ba mbala ya kwa tanyana. Ali dibe. Iyo baba bua ba malo awa kwa tanyana. Razor Minora o molamo diranga ona mre. Molamo mo khalajwe. Batho ba bantsi ba ne go ipotsa jwa bona ke nno monnyang jwang. O ra re ke khatla kana ke tsamaya le melamo mara mo. Cause like ibile go hijackile gape no tsamaya we ya Jose mara molamo o tshwere. Wa bona batho ba ba go le ba go apere. Ba re khethile wena o loy. O sanye tjuru o shale se ba senya ka go marago. Lo tse ke di tsa ba khalajwe wa bona mo. Ke tsore modane ba ma 12. Ke tsore modane ba ma 12 ba khalajwe mo khalajwe. Ke tsamaya le 12 ba nna ke nnoshi. 12 men. Ya ba tsamaya le basadi ba bona. Na ke ngwana ba gakolo ngwana mogala jo bila ke hash batho ba bantsi a kere first time e bana gana gore ke a hash ya ke a tshwara metla ya ke hash ke dilo tsa gešo ene o tsebe dilo tse ke di tshwere go mo a o no ba le tsona di ya ka gore lapeng la gane di gona nna gešo wa rra ko go tso le dingaka wa bona dingaka tsela tsa o tia dikoma ba bana le dipheko tsa go nesha dipula so dutse ke tsa mogala jwa gešo mara nka se mmolele ka leina mo re ke mane because ke am respect wa bona o kgethile nna ka ra ka loya ke ne pelo a boloi ke ne pelo a go fa le tsogola ka go botse ke motho wa go fa ka diso ya ke sene selo go ke ba le dilo ke shara la matšite mara I know gore ge ke dia ka mokgwa mogala jwa nyaka o ka gona
Go tlo ba sharp. lo tšao di tlo emela No matter what. so na ona re wa ba sa go book mara mo skoro rona because ke a bona matantsi a le utama go nyamang before re bolela ka booking ga botse between wena le Razolo ke mangwana go le kunye le matla Batho ba go tshwana le Razolo ba ka moka ga bona le borashima banana ba magunyi o ba lebelle ba apara marogo a mangwe le o rano la olega go ere bo di brand di lightweight tša go ba tša digolo wa di bona so a se original a se magunya original nna wa bona ngwana ka ke original go shikinya noka ke noka ka lerapo ntse di a so nna ke original wa understand ya a botse nna ka tlhago ka praga noka ka ino ba lo re feel ka tlhago wena wa gona mo ML dia gape matar ba di ML la mogotswa re na le mogatša Sara monna makuye so mafura a le ba isa ba leano a se di original o tlo tlo lebeleng ene ba sa di ba rata dilo ene bona a tsa bona o ka re ba dia o ka re ba pota mo ya ene ba sa di ba bona di tša mogola ba re ya go ra re buang ka crash mo ba fitla go ba disappointed ba khumana ora a go ka mogolo o ka gora go le molao ya o ga motsoko o ga morogo go siola ya ga lo sa lo ga morogo marona wa ga ke maka makunyana le go bonwa tšemo so Razor bafana ba borashima banana le bo Razolo like wena o ba lebeletse ka makunyana o nona wena like ko wena number 1 ya nna ke nna number 1 ebile ya ke nya ke judge nna ka bonna ke a tekgetha ke number 1 because na wa rala galla go tswa bonyane jwa le ba bantse ba go go tswa go le bona ba tlo go botsa ba ra mothako o la ga botse sense go le yena nna ba botse ke berekisha no ka mogala o ka lebella di dance jaaka a ona re nkabina ka sebethe le gunya o tsare wa le gunya ke flavor a botse mo kabina mo South Africa ke molao wa ka o kabina wa sebethe le gunya a se tsona a wa bina a go a wa fetsa ae o phala le ke motho o ra kana o fitla re fa bina a betha le gunya ke o khonne o binne wena wa bina o go pole mmino o tswa le thekeng mara le gunya la mo moeng mo se le gunya la moeng le simple le uraro e o tsene ka kwa o ra a gone ngwanyeno ke lo go kopana le ena ba disappointed Praga o koshetswa marago straight awa o tsore ke tlo botsa Praga ne tabeng tša magunya mpete it's all about communication Adiós sex. Mara wa gane tša gore o emisitše sa wa se tsebetše nna o ka se dumetse wa ebisa nna o emisitše ma mosemonyong a dua le boeng mosemonyong o tswa le boeng mokoto a la ka na nna mana mogolo wa mokopana sa nna mana motho wa ntši mara ena ko mokosi ebisitše o phile mpa a ebisa pa mesemanyana ke ba tseba nna wala di go sa re gane ha sa re go cheatetše a tšhe monno mo a tšhela o joletse a tloga a la ka o mokoto a tšhela a la ka no o lekana le sesterone o mokoto a emiagile ke le bashimanyana ba emise a ba tšhabe mo ba teng ba tšhabe ya ba emise go ja a tšiša molato o tliša molato ba ka se ba go pela tshwala go pela tšhetanyana a ne tšhetanyana e ngwane tšhetanyana I'm so great. Hey, what up? Yeah. Hey, I'm just going to the woman. Well, I'm
Okay, so about the close listening because like I don't so rata mara Jones in the razor so Arnana and you know at least you can only go in shower. And like I see episode you know about catch up with the razor minor you can know one of us exit. But well, my Facebook page we are safari. Like, oh, what do you think is happening? Because TikTok very like I want to release them. Why was a week? No, ke dirile like ke sa dira re bone ke motho mang le mang be bona ke different yeah Okay. but now we're right Oh no, sharp. yeah Pela le follow razor minora mo Facebook. Ke mang ko Facebook? Razor Minora Adolf. Razor Minora Adolf. Kopela le mo search mo Facebook le mo follow go fit. Ya bona mo TikTok le sharp le mo follow but mo Facebook go sa jo activator no go sharp. Magati mo wena TikTok ya go kwena mang. Oka jo ngwabe. Oh magati mo ngwape mo TikTok. Mo Facebook go kwena mang. Angwadi kwa. Kwa khotho. Angwadi khotho. Yeah. Go straight and Ba ngola go khotho ba rudirile. a phela mona a botse na. Ba awa fella mona wanong. Mara wena o feletse. Wa hona a tsoga anna ba ka ba ngwa mo ma ineja a tutsogeng a tshabega ya la kana mala kana a le bogile yeah before tlo tswalla di owner ka ofela ga tsona tsa di tavern tsa mo skororo ba fethu trying by all means re le thusha se nna ke noshi mo re zama gona thushano le re zame le re phakamisha and then majita bana ba sekolo ke ya bona ba bantsi dutse maguleni le tsuba le tsuba dipatše le tsuba dikwai ba fethu ga gane go tsuba ke stage mara nna ke a le go bolela ke a le gopela dipara jaka tsamane sekolong le go tsofatse batswadi ba lena le lena le age future tša lena la bona le sekolong because of wa bona botsotsi ya bopatelo wa bona le bo Mr. Cat Matlala ba guys so child ja sa bereka mo South Africa taba gore wena o re ga go ne tšhelete ba tlo go ntšha e bereke tsamane sekolong ba fethu le gore a o tsebetsa sekolo wa palla sekolong dira mmereko wa matsogo ba go dirishe batswadi ba ga go be shapo e berekele project re tlo ba le peace shalom Hosh madoda line up Zuzu. This is Marilyn podcast with down and over. Wait, magazi mo le something so nyaka sule. O toilet. Ushap. On bucha sar bolela sar go lebele tsona. Thomme wane wena o ne sa di tjeke Fishi ke na go no chelete. o ja ke la nna ke wa Philippine na O to mo ke ra. ku green pay wa di wa ke Mara ta da yoy kan bude ga ita dan giga Waila ta to. Akere to go fa chelete o ra o e gona ka go then wa sa pa den. No, it's ladies and gentlemen, this is Marilyn podcast with Dana Novus. Marco to college of fit. You already know what time it is. Bye bye. That's it.